akuyena ohlela ukuthi igcine nifika la usisi wakhe owezwabhalela ukuthi akwazi leso sisi wakhe futhi navele ukumasimba na usisi wakhe yeah bafo usisi wakhe uthe yimo utshutshi laptop angazi ngene kubo lo mjida lo angazi ngangena ka lo mjida lo mina kuba ngazi ngangena kwabuka ka le njalo iyona le njalo ezekhaphe itshela fetla ehlisa umoya sakhile anganisilapha ngoba into ebhlungu mfethu usisi wakhe ushilo usulahlekelwa laptop right manje imina sakhile imina ntokwathi si laptop kini imina into nomshida bethu angiyela yeso nomshida lo kuwantshutshi laptop kubo yena angazi ngisuke ngakubo angazi ngene ngisho nasedanini ngakubo lo mfethu lo kodwa manje uzongitshela amasimba la ngitshela wona ngithola mina wangitshela ngosisi wakhe nje kudala kwayena vele bonke kuba bangifuni lo uye Kathathe mfethu yazi usisi wami mfethu njengoba usho kanjalo uyena namhlanje silethela ukuthi sobabili sizakana ukuba akakufuni ngaba kulethanga mhlawumbe la yibona angithi ngoba ungisola ngelaptop kwayena lo akasho ukuthi laptop ishonepha ngithola ngangangena mina kini mlungu ngangangena kini mina mlungu man ngangangena kini wena mlungu ngangangena kini wangibona ngikhamisekini mina mfethu awukaza uthi amakaza sakhile hlala phansi mfethu ngiyana score hlala phansi mfethu hlala phansi amlungu uyangiyela fana yeso uyangiyela fana yeso awuyangiyela buka ungaphinde mfethu ufike edladlini no sakhile mfowami ngiyazini dog yami ngiyakuzwa mfethu ngiyawezwa nama emotions akhe driver yini yabo but ekugcineni inkabe yami sine issue la kumele silungise sisini uthi ngiphemise ungangomthaka no lapho mina dog I can't confirm that because anginayo isho ukuthi lento nayidlala but into enzala la bafisa story engisaziyo mina esu showcase eng100% ukuthi senzeke ilaptop kasisi wakhe ubafu nayishaya angimini uyena ofika nayo laptop ekhaya wafika nayo wathi unikeziwe kubo lo uhleze vele ifika neshandisi nizothini mina vele kubo bamnandi angithi but my brother sengisho ukuthi uya understand ukuthi lokho already case le already you involved because manje wafika nayo laptop awushonga ukuthi ayiphindele emumva wena kunalokho nayidayisana indawonye so already nawo lento isikwenza ukuthi ube guilty nawo uyangibamba njalo so focus nawe igalamu uzama ukubuyisa ingqondo sizama ukulungisa lenkinga ekhona because thina sizile ukuzonibopha la asizile ukuzobiza amaphoyisa noma kanjani yayizo lonto le musu kuphanye lo moya because usisi wakho uyena ugcine nilethe la ukuthi nikwazi ukulungisa lento le yabo ukube be serious ukuthi ufuna unibopha ngabe unibophile so wena nika relaxa kakhulu sithele ngamanzi abandawo njalo because akekho umuntu ozokuthinta thina sila sizolungisa lenkinga esibhekene nayo njalo uyangithola my brother benza ngihlanyela afana mlungu bafethu njengamanje ngizodlulisa isimemezelo nesicelo bafethu ukuthi siyanicela ngenhliziyo emhlophe bafethu ukuthi abantu abayeke ukuthatha icontent yethu bayenze icontent yabo ngoba leyo nto iyasilimaza kanti nathi la ekhaya asinaso isponsor sitheni siyazama nje lapha nalapha esikuhlanganisayo ukuthi sikwazi ukuthi sisize abantu bakithi lapha eSouth Africa balungise inkinga zabo nabangani babo so siyacela kakhulu bafethu ukuthi nisize because kumele nize ku YouTube lani kuyikhona enizokwazi ukuthi nibuke khona yonke into leyo ukuthi nithathe icontent yethu niyoyiposta kwezinye indawo nisilimaza kakhulu ngoba kuthina akube kusangena lutho kanti egcineni khona abantu kufanele basizakale kulento esiyenzayo siyanicela kakhulu bafethu nikwazi ukuthi sisizakale kulo ndawo so bafethu singakhohlwa futhi if ukuthi uyafuna ukuthi usidonatele ungasinika lokho ongangamandla akho lapha kuleli button elibhalwe thank you kulobo thank you naku uzobukwazi ukufaka ama banking details zakho ufake yonke into ukwazi ukuthi usiphosele lokho onesifiso sokusiphosela khona uyabona lonto le kanti ningakhohlwa ke futhi ningakwazi ukuthi niphinde futhi nibe ni membership yala ekhaya sibe imember sibe ifamily uyabona lonto le ukwazi ukuthi uthole episodes before idlale ngoba njalo ngolesibili la ekhaya sina uploada ukuthi kahle ngolesithathu mase si-upload full episode kuzobe kuyini just ama highlights ukuthi nibone ukuthi kahle sinikhanyisele ukuthi yini sobe sidila nawo ngawo lo lwesithathu kanti ngolesithathu njalo ekseni ngo9 sobe si-uploada ke full episode lapho kusubona yonke into esuke sidila ngawo ngalolo suku so bafethu sinicela kakhulu ukuthi niqhubeni sitshengise uthando lwenu sithanda kakhulu into esiyenzayo so that's why sicela futhi okugcina nci ukuthi bafethu umsebenzi wethu ngicela nihloniphe kubo umsebenzi wethu ukuze sikwazi phela bafethu siqhubeke size South Africa yonkana kodwa kwamanje mina ngithini ngiyanincanywa nginithanda ibhadi so bafethu siyabonga.